Ura je 4, mi smo eno majhno oddelali. Zdaj pa tako, danes mene pa Emo zvečer čaka en dogodek. En dogodek v restavraciji Nebo. Zdaj tako, dogodek organizira DM Slovenija. Dress code naj bi bil roza, zaradi tega, ker je cel dogodek roza. Kakšen je update? V Zari nisem nič najdel, še manj v H&M-u. Dober dan! Če vidiš, da si delam make-up dol, no, a vidiš, pač nisem začela. Ima, kaj pa če bi mi da sploh povedala, kam greva danes? A si lahko sem s ponosnico še namažem? V Slovenijo prihaja, kdo prihaja v Slovenijo? Booby tape. Booby tape, to pa je vse punce poznajo in jaz sem odličen, pač en človek, ki pač mora biti tam, zaradi tega, ker sem ciljna publika, moji prsi mi grejo skozi na živce. Zdaj pa, da se do konca zrihtava, pa vam pokaževa, kaj imava oblečeno. Evo, it is what it is. Še kaj pa je najboljši del? Da greva midva zdaj na trolo. Ja, to je tako, the best part. Jaz sem 12 centi štikle, Ja? tako da ne me spraševati, kako bom sploh prišla do postaje, ker so tako ti šuhi ful lepi, ampak ful neudobni. Kaj boš pa pošla gor do neba? To pač fora je, da mi da ful ne ve, kako se do gor pride. Ja, pač mi tako nisma bila in ne vem niti, kje je vhod. Jaz predvidevam, da je to nad namo, ampak Kako nisem predvidevaš? še ziher. A nisi rekel, da je nad namo? Ja, ne vem, zadnjič smo se gledali, a je pač na botičniku ali je nad namo. Ne, na botičnik ni, na botičnik fiks ni. Ryan Little. Njo pa mogoče poznate, ima tega umakne se. Prosim. Sam pogled, kako se je čudovita, leto. Mi smo se zmerili roza, pač leto. Pa še barvo las. Ja, prejšnji teden smo še jaz bolj roza, tak dan. Ja. Ja, na zdravje. Na zdravje. Maybe we'll be okay. I know that. Glej, kjer te punce sta prišle, hej. Vlog, zdaj pa da vidimo, kjer bo prenaložen. Mislim, da imamo mi dve slabši zvok, ker imava kamero. It probably is. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Tak. Ja. Oh yes, the views are gonna be here. Zakaj pa tu ni fotka? Zdaj nekdo to fotka, čakaj. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. The highlight of the night je bil, a se lepo pogovarja, tale gospodična, act nice. Hi guys, no, I'm not drunk at all. No. Ej, to bi
bilo ful dobro, kako se ti zdelo? To je bilo tako 10 od 10. 10 od 10, ne? Res, ful sem pozitivno presenečena. Ljudje super, žurka super, zdaj pa gremo spat, pa se vidimo jutr, ne? Koliko se pa meni ne da? Ura je 6 zjutraj. Pojmo. In jaz te bom danes peljal čez svoj dan. Čez svoj rojsten dan. Ne, bolj kot ne. Se veš, vse ti bom povedal. Na snemanje te peljem, pa kako se skupaj izgleda, ker imam občutek, da že dolg časa in noben tega posnel. Tako da ja, moj dan se začne ob 6 zjutraj. Zdaj nosim vso prtljago s sabo. Gremo na trolo, gremo nekaj oddelati. Pa naprej. Samo da se zbudim prv. Malo prepozen, ampak nam je ratalo priti na lokacijo. Stopnice delajo. Zdaj pa, da spoznamo vse ljudi, da se z vsemi že poznam. Tako da, današnje snemanje bo majčkeno drugačen, zaradi tega, ker je majčkeno drugačna ekipa tiktokerjev, malo novejša. Tako da jaz se že prav veselim, da vam pokažem čisto vse, ki so tukaj, pa da boste videli, ker mislim, da nas čaka en ful zabaven snemalen dan. Pojmo. You grab this, you grab this. Oh my god. Hi guys, welcome to my vlog. Hi. Jaz sem si naredila. Pač jaz drugač zmagam. Jaz sem natrenirana, imam tak velik podbradek, drugač. Kako si lahko to? A res mislim, da to, pridite sem. A si zdaj si ga verjetno strah, kaj to kaj ti? Ne. Pa to srano mizo. Ne, ampak res. Ok, prva stvar, kaj danes imamo, so blind karaoke. Every night in my dreams I see you, I feel you. I don't want a lot more. Can you share? Ale, ti boš biti. There is just one thing. Can you share? Se pravi, part 1, Domen, Billy, pa Blaž. Zakaj nisem zaljažen? V glavnem. Ne vem, kaj še da ti baš. Domen,
Domen. Ti boš oven. Tako izgleda, ko dobivamo navodila, preden gremo karkoli snemati. Tako da Sara, Pa naprej. ko vse splanira, nam da navodila. Lahko gibam? Ja. Čaj. Ja. Kaj pa misliš, da je pol v paketu? Ne, ne trest. Ja. Ja, pač. Obviously. Ful diši. Ne, res diši. Ana. Ja. Oh my god, danes je še drugič, ko sem vidva Vidva, ja. we together, which is kind of crazy though. Ja. Also, kdaj bomo začeli nazaj objavljati? Also like, what's going on? Like, daj nam ekskluzivo za YouTube. Evo meni. Kaj se dogaja? Kje ti Ana? Kje ti njen TikTok? Ja, Kje da je TikTok? kaj je z Aninem TikToku? Ana, zdaj snemam vloge. Res? Fajn. Ja. Kje pa so ti vlogi? Na mojem TikToku. Na mojem drivu. Kaj sem hotel reči? Ja, hočem se znebiti lika učiteljice sam. Ja. Sam vsi hočejo, da ga še snemam, ampak ja. Ne, se bojo pozabili bojo. Ona Ja vem, ampak sem pač vseeno OG učiteljica na TikToku. The Ja. OG. The OG Moraš teacher. objaviti kaj v spodnjem perilu. Piši unemu, bela ali kaj je. Sveti užitkov. Ne, ja, ali pa Not the free promo. Bili me hoče videti v spodnjem Pač ja, podmoralni. ko imajo tako kao clean girl image in potem pridejo ven iz Disneyja in so Billy is plotting her plot. droge, alkohol. Prvo všeč, ko videla Ana, pa je rekla, ti bi mogla biti v spodnjem periodu. A ne, manj tu. Videla je Ana in rekla, ti bi se mogla slediti. Bili. Videla je Ana in rekla, jaz te vidim v kopalkah zdole. To je naslov vloga Billy coming out. Billy je rekla, mami, zate je na svet. Zdaj, ko ti mene Let me tell you posluša. something. Jaz moram iti, ker me A kličejo. ja, Moram iti ja, na ja. set. Pej. Sleči Ian. Anyway. Meni treba reči dvakrat. Meni pa. Ej, ne da se mi več. Dobro jutro. No. No, zdaj pa prišel trenutek, ker sem pa že pošteno zmatran. Kakšen dan sem vmes pustil, ker enostavno nisem mogel sfolgati, ker sem šel samo delat na kakšen snemanje pa naprej. In tako da ja, bom pokazal, I guess, tri največje dni tega tedna. Ker sem hvala Bogu lahko izbiral, katerega bom pokazal, pa katerega ne. Tako da nič, kaj imamo pa danes? Danes imamo pa še eno snemanje. Še eno snemanje na eventu. Gre se za Game Gang Show na Gospodarskem razstavišču. Kaj to pomeni? To je nek gaming convention, kjer pridejo vsi gamerji. Konzole so, ne vem, po moje bi znali biti dosti zanimiv. Jaz sem itak VIP karte zaradi tega, ker pač jih rabim, ker pač snimamo. Tako da nič, dajmo se zdaj zrihtati, pa gremo še na zadnji dogodek tega tedna, da grem jaz potem lahko vsaj za en dan spat. Tako da ura je 9 zjutraj, gremo se počasi zrihtati, gremo narediti zajtrk. Vam pokažem, kakšne zajtrke jaz delam, pa idemo. Baby, you make me feel young, like I just turned 21, yeah. I don't mind if you stay on my side, never let go. Oh, I don't mind if you stay all the time, I'll never. Baby, you make me feel young, like I just turned 21, yeah. I don't mind if you stay on my side, never let go. I don't mind if you stay all
everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Vlogger. Always and forever. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. No. Till I go numb. Days until my legs go numb. Till I go numb. Koga sva srečala? Hey! How is this icon? How are we? I'm slaying Sister Queen. To je moj novi gaming store, veš, moj catchphrase je Slay Sister Queen. In ko pač igram Valorant, pa se začnejo pizditi pač od tebe, ne? Sem samo tak Slay Sister, you betcha, in so tak, oh my god. Oh my god, she's so trendy. Ja, ker Slay premaga vse. And we slay, in ja, And we you do slay. it all day. We do it all day, every day. Da mi povej, malo mi povej o tem festivalu, kako ti je v igricah? Kaj imaš najrajši? I love it, ravno kar poteka Valorant competition, which is the game, na kjer se hyper-fokusom trenutno. I love Valorant. In kaj dobiš zmagovalec? Pa ne vem. Pa imajo vsega skupaj več kot 10,000 evrov v nagradah. A si to slišala? Jaz sem ne vem, koliko pa dobi točno za Valorant. Which is incredible, I have no idea. Okay, tako da mogoče se zdaj še tu skutnem over, da poberem kaj več parov, kaj več Kaj pa ti denarja. najrajši igraš? Valorant? Aja. Valorant. Skozi samo Valorant igram, actually. Aha. Pač skozi na streamih, ono se tako boš igrala kaj drugega, sem tak ne. Oh my god, look at this icon!